Izoba ryanyemu abaziyo aba task force bemereza kushaba hamwe no kuja kuziciro ecy'abajurizi omaramizo omurubuga rwa Footpoto. So now that the national team suspended, the national task force suspended the national celebrations of Uganda Matters celebrations, we also received the messages that we should not allow, they shouldn't happen that we have celebrations within here for management and control of Ebola. I want to request the churches to adhere with us. I know that it is not usual. We are staying in unusual situation, and so we request that they comply, and we don't have these massive celebrations within the city. Bishop wa Footpoto Catholic Diocese Right Reverend Robert Muhirwa irizoba misa yagikora ha radio ya Jubilee umwango kugikora omukanisa arukuratira hekiragiro. Izi ya radio kirokino kurora ngo mukikaro cyo kingama eklezia gona kandi abantu bena misa nicyo kimpamiriza kujya na radio okusoma misa yeno ko abantu mu byaro nka basole kura ekitambiro cya misa. Ebintu byo kwantu bamanyisa utantumanyisibwa aba government n'abarukwata y'ubumezi. Bishop Muhirwa harukwebembera misa yashaba abantu kugira amasiko hamwe no kumarwa na munongo mu bwiro bw'ebizibu kandi bituhe okunihira na muno obutangatangana obulemezi ompomezi bwaitu buno bw'omunsi cyo busalize muno nsanga omunsi muno abantu okutangatangana ebizibu batekereza kwita kwehanika kweho butone bini nkebe bitumanya ngusemeye kuba no kunihera no butatangatangana ebizibu abantu bagenzi betu tutatukenga abantu okusinyigiriza okuba mu bunaku okuburwa sente na kino nakiri kati abana bagenzi amasomero ubundi abaze entura twina fizi twina byetago byabo. Abantu bagamba hanshonga yo kukinga amaramizeri izoba abuko batmanyire nesi webuno kandi wagamba kuyina tubafitini berinda tubafitini uko irinzire kurungi ninyicyo no bimenye kapo twalina kurungi no fobwangu akiyo ha irinda uri kake baitu otahamire twagamba to bakake otahamire so amakreta ganto babanisize ngoku kusoma tuporoho abantu bagarukayo ndabira muno mbizo byange na ikaviri ka televizia na sanga na serikali batwangiye kujamisa cha sasa cyo kanalekera mukama ruhanga